Elaka Sutanga Youth Federation menta kesngi kalau one shaka office UDC ke East Chanty Hills na ke benta ke jing complain ban persya ya ke jing temu jam ke MSPCB ban penlong ya ke public hearing jam ke Shri Cement Limited haka R2R San Arhaja Apunriu ke HSYF ke Kershanpura ya ke rai ke Dorbar Elaka Sutanga hapo ke jing yalam u acting daloi ban persya ya ke ni ke public hearing kadau hi ke penlong ban persya ya ke ni ke public hearing kalong bakajaka ka bakani ka company Shri Cement katemu ban khlong yo motion kidai ru ki bahap shapo uput usam jong ka elaka Sutanga kani ka company kala le ya kani khlam ke jingtep la ne khlam ke NOC na ka elaka Sutanga kumta ke HSYF ka ajing kershan ya ka office u acting daloi elaka Sutanga ban persya ya kani ka public hearing bat ka khat ka weru ya baro ki khun elaka Sutanga shinrang bat kin thai ban yami pajba ha ka te kesngi ban persya ya kani ka jingtemu jong ka MSPCB Pendap da jusnyo ngu okro sibonu blai udah chau wi poi nesni ana des ni DC office ni banta ama himas tunga amngau presiden rengkat aji ye emlang idekhat hi woro neliang ama sen yu perkhat yo khia yo chon yo nga elaka hi woro wi ipercha jor yone Shri Cement hajing itu public hearing yang ka wadaiman R2R trik komite daw naliang yang amasen debu ile yaji ujor ka office yang DC ni benta anakam yang Himas Sutanga Youth Federation wino sen OM apo yang elaka Sutanga nesngi de yo ye poyam ni wilibo yo wi complain hajing itu public hearing yang ani cement factory yang Shri Cement hani office yang DC sen de percajor yana public hearing halor benta awa chami wana Shri Cement wi ti o yu tau umuchun hatai tho yang elaka yang chami cibenta cibha yang ana tho wadatmu ti umuchun hap o hapo elaka yang but jingle luti yang ka RM panjingbit de ama yang elaka Sutanga pada dorbar yang elaka Sutanga hiwaro awile de yarai hiyo di perca yo ni daw udani dele o klem do jingtip yang dorbar yang elaka kerchan yo dorbar elaka waro awi bad hopo jingilam yang acting dolo yang inaliang yang sen Himas Sutanga Youth Federation le wi iperca yo na public hearing woni anas Shri Cement tumu wi penman ho R2R tarik unyong uni ubnai amo darah hopo dorbar yang elaka wi perca jor yo na public hearing kerpat jor ikon yang elaka Sutanga waro awi wi yasnya babi mi pa hanasngi Unado ichendrangin the kerpat ichnong waro wi le wi himkhia yo ni mha ani yato wakndo wachiap ayong kerpat ipi wi yemi ba yo tasngi wi penyo wi yodak yang jing percha yo na jing temu yang sarkar wi penman yo na public hearing hatai hatho wadaka de temu lada office yang DC arpen snge yo na public hearing hotel sngi deliang yang demi ba baji wi percha ka ba lada jia ino wasnyo si office yang DC hi wi ba klik publish pun